Yare yade a eye ya pa se uye nipa na oyare anyama bebre wo honom a ontime enye me mo bibi akwa ba e de ba emergency Ghana TV so enne ye story a yensaka e wa ha se ne ye mame e de nasem abeda Oheneni e wo Sompa TV anase Sompa FM so na nsem a ye mame e ka ne so ne bema atena na bema no e de yare bi ama no eni ntine bepese yeko na ekohwe hu video ne ye ba na mabeje wadwenche e de afa ho se unhu abrewa edo a hwe video we eni ntine yeko na ekohwe video no emra sisi subscribe na like na fa comment so eba comment section asi yeko nkohwe video no emra sisi. Number 1, Helena Awene. Na we wan no born crowd we say nye ni kundie na Oheneni e friend say Helena Awene wanu na ogina daka mu wan no born kunadu nana kwaku afum ehina nana wo asene dansame ni konwa din de akomene woje abatafo God Auntie Irene Bible Quran e bibi focus ya kasa prekoshina bodi across the Bible fansatos na bodi eye me Helena Irene sada Bible so kasa de sa asemo ameken trodo mini tro onyame bo ame order Auntie Irene e dia na nanan e dia ye wo ada wodoma ishia na nanan 210 I'm free stream or banam ni beshi akem ewo north na me ma me yare we si na me kohwe no na me de neighbor okay ye beto na we beshi na kem nti ye ba situation na me ma me wo na no den na ba se de me si nya ne ho abotre ne ade no nti na papa no te mechi e de minim ne da na me sister ka me ho se wa na obusa me se me free hen na me se me yesrim ne no se a na me kasa sa na me se a ye be wo me asante na me ma me yare kranka me ni mikro na o se a makasa me se de me sia ye no nani age me ho ti me kwa kasa me fa na number ma fa ma nti me sister na o kan me sister de me number ma ti esi ye na ni eja obusa mba bi ye kwa na me se ye kwa san kwa ko ja station na ye di nkoma na je de ko ye ti ye ko ye nyina ho anu afre me ma me ho te sai komodidie mu a ti me ma me so to fom Cheche no de to manim say me wo kunu na me se baabi ena o se na ne gye ho ena me so nana ayi akomene nana kwaku afum asen dansame ne o fahin e wo asen o stra pra utwa pra na akwa sempa na na wo kokuro no so ena o so opewo no so na ne gye ho yo ena me de agya o kan na me so me de me ni kunu ti asa na me ma meda fom timi nya ne ho ti ho anu afra me ti akire ya me ma me ka mu no ena akire ja wonya akwan ya ntime ko ne ho kokosra mpa me kokko na akwa nu oni yire nu oni yire Ohini mu ya no ni yire nu oni yire sabe nu onya etika ho dwa nu onya ni ena me ko ye nso ma hunu emma bibia akire se wo yire afen so na yiri wuye ne ho pictures nyina me hunu yi okay ema me nya dance die ne ba panyini pa ma e papa free ye side ho enti ne ba nso e confirm nti na magye di me so ayi sof maame na me se me mpe obi a osha na me pe obi a nani afi ti me kokko hu se de wositie no e nam se o ene papa yi de beye na me de me ne tena ho anti omu a na me kɔ ho so ne twempena na me ne twempena enti Auntie Irene me no che ho no mo a afi na kire no ka che nso obedi hene fiti ase de na ekoyie ti o ka che nso obedi hene no na me ka che sa wo hene de papa me de betimi obi a wo kwa asore de chai me kan ya wantie eno de odi kodi ne hene afa kodi hene wie se obi ti su no okutu no ena ekoda na e manso oda na afi de Ekubusa papa e kapla wasi mini be me manso go me so mini sika oh Helena wo de nya abotre wo de be di enkunimu a de wo hia bia me ya amawo kokofo kra me ta amawo me nso agya me bo me ho modenti me twen se me nya de me pe papa yi ti ho
afu a me do wo mu a me so aduane na me de ko ne kuro no so ho konoa ne yadi wona me ada masine niema bibia kama mpanifo sa no mo so mutumi ne maada eye na je so mo nti enye sa ibiasa gobre gojo ana arene akai yes adwama de enima kola ni mante arene wakai boy here anti arene upenya bi asre so for mame ana ni eja na so for mame me ne tetu wa na me kɔ ho na me kɔ ho eja me kɔ a enye de ba se eja de waka to ma adwum ntimi nim se da bi a ebeye yie afei me kɔ ko hunhun afei de ema was sem afei de me dwene ho a mente ase ne busa na wase ye nte sa na wo fa asefo na me de me yi mani afei da be me kɔ ho enwumre wo fie sa na maame abrewa bi ahye ne street ne kaba ene no wa fa street ne kaba na arene atemi de obeye papa yi sa se na wotie ana bia se ofo oba na ko ho ma sa na chese maame ne ne de ne mpena wono so abrewa no de bi sie no de bi pie arene na chese wo kura wo ya baba wa che me dem ya baba wa na ha street ni street pese bi maame de ba ho ti ba de busa na ti achi okode hini na eja se eja wadi wo hene me so weduru ta ma omo so na me ma anko me ye hu hia me ena eja ye de tete ho me kwa na ma so aduane na me de ko me be kokra na ma fra na me bo na aduane no ka sika oso de fabra o ba metua so for ma me ye papa ya fe de achire me pray 9 December ye be na 2 years me pray frɛ papa me free na bai me hwiase me free ne ho bai wo free e ko ne ho ko di 2 weeks asendansa me ho bai da bi sa bre na wo kɔ wo hene na wo le na etwe manso no wo pɛ na bibi nti wo dwane kɔ manso ni nua bi fi o manso ti ko manso ho ntimi fi anti arene manso ho na di anko na wa ko no ni wa pa kuro mu ba bi wa dwane akɔtete so eno so to ano me to ano me do wo do mu ode papa wo prachi mu ode papa anti o ko hwo bi akoasi sa wa no refrigerator dwane wo se metoa wo se ho no wo se wen se me kwa we ya me ne hye ho me mabusuafo nim wono so na busuafo nim me ene de ye hye ho se wo bi yesu be obi pese wo be yi ne ho adi yo ene de ye hye ho afa me free man so ho ba ye 2 weeks pepepe na me be pray ti me pray na me friend se me pray wasemate afa kura me pray so nye pray ketwa ye shempu opi kura 3 months ni o pray papa ya wo de ne e chena ye yi me ye frɛ papa ya 1 cedi pra 1 wa ma ena me classmate fo ne me namfofo ne omo ya ade papa omo bo ame ani yi me ti me yi me ko fie no na 1 month bia na me ko review o be sand ne na enye no afei krochia na fo ka kodansa me ena me frɛ no se me be ko review na me hia ska me frɛ papa yi frɛ ne wa ma e be ka 3 days na me frɛ na danfo ya bio na me se se no adamfo ye na me kan ye na ne wode 200 Sunday ne nyina wo me fon so emre wa fon pratwe ana enu akire hwe ni mu a me se be ko bia me frɛ no eno kra de bi duabo ne hunahuna no eno san asem de 200 ya me praye no ne sika be de ho nyina ye 400 ene nyame adon kakra me ho to me akire ye agya wo san akokeka me a me nan esan ye sei afi na nsa bi me ho nya me yie wa one na nyam enye nyinsan tambia na kwa ya na ma ya ase ti me kwa na mkotwa aska no mo se menya se white nsuo bi gu me ntie free be ma ho emre wa fo nyina tu friend no na me to ne se asiase na koso na se won te fa akwakofa ya de nso aben what the baba so ayo eno mo se infection e free be ma infection pa me so me ni ya e kan na me friend am de to ne kan ya wo se chenchena ache me de to ni nua ba anim so yi scan de ni ade amakotwa ni nyina wa ha ma ya boka ba me kan wo se da me so me ni be me bi aka no
enti wabu me kwasia wasise me enti ade so one wadan wode yade ama de yade ama me na maka na ontua enti o me abi je mo fra wo hen na mayen aha sese me na kasa kura me 19 na me ntima nyina wo ne ho sese a me na wo kasa na che so kwa de 19 nyina ko me kwa me shada me wo 19 original one ya me de ko arene wa shada to ho na eti na ya dress yesan eturu mu utobi ko da bia no dia me ati eturu mu ya Grace fati eturu mu so e be fra me aye me enura me sister bufufu ya Ghana Cedis obi a woni hawo o kwa wo 19 so aka ho eno kra me pra ye chro yes a na ma no me ma ka wo fa me ne ma fa mre me wansi ho a me hwe me da me pra wansi ho a me hwe me da ni sike ete se wo 19 so wo hene no nana mente mesini nana kwaku afum akon na ase ho ya se dansa me nana wapa wanye o wapa wa se na ti ni mantimasi na fra aka are ne ho me simedu na me yare piwa kentrase na yem frɛ nana no nana me na ti de wo de me pa cho na ti ni ka ne top ana de ebom e wa na etia e wa ana me bisi ana ntima abrochire ntimasi you anti arene wo de tina se na no wo so openi bi tetreta on fruit yankone e be hwe wa blast ei empratri mu niema ade bi obronsam de akire nya papa maami abasiri watumi afa na ati agu politin bag mu kuya eduru asen dan sami akotwempra na ati ho no akadem wo de baba so abafie anti arene otia ugina daka mu nana mfa ko no yo ye beto nin krabo papa eti anti arene sese no sika sen na yeje wo nana hode ama wi ese ma boka blow be 200 million anti arene hodo ametwa madam ma me ko ye ni famra wa boka sen na 200 million wa group pipi ma sunu ya boso asafo na anu ya mesan ba ha sei pankro no ni nyina no na sese wona aka chen se ji se me discover o se fa hebla ji se me de 20 million ba infection ade te say nsuogu na ya na mu kekaw ji se enkeka me na ba nsuo ne pampan wo mti wase se wo de me hye machine mu na se de be ye betimi a dry emu nyina na me ye kama eja ena de ye hie ho na ye na emu no nrai nsuo ni gu nsuo no da eba kese ba mama me nro no me ba ema kese te se kane no ba wase na ne wo hi panimu a na ne ma sama o to peti se sa de na de a ebe ha wo be jai be to akoso ebi nso na obi pew obi be ware abi je mu frɛ no ose de enkwa na ekopa wo mfa nana ni didi bodin kire me abi je na ese mu asen dansa me he nana kwaku afum asen dansa me he ne kwanu tum asen dansa me he ne nana piao yeta asem yentanipa maami awe ne awone ne kwotwempena no wabetere fidikase so sebi ekusebi som wode yade aye no emensu a egu no wata hosu a adamu no nana anu odene ohia sika kwasa no ho yade ye frɛ wo a wo mfa ye nka se de maami kan so ye no kore ye pesi etie wo de na waka wano atum a wahunu ye ko ya wo fɛ de ade hia mo wa asen dansame mo nko mo he won ko kan kofrɛ no se wo gina daka mu o ye nka se de maami ne kan ye no kore nana ye nka se ye no kore na de ne be ma maami ba pangini se abeta TV so se bi wa ma ne yade me se champo so mama me dance enra madam ya somo ya wode ba na me ka se bi enu achi kra no se bi wansan ankotwe mpra bi
enti ne obeta no na menim se bia nka ne nanu na no wode ba na menim so wohene bi sei na se ne no wosi to ne nsem no de so ma me na akono de se be ma ni nya adaje ma no won so nya adaje ma wohene no e ma wo mu etra se kama wo ko e friend say wo tu kwa ko ankane no edru efiada wasme ko weekend na ma me ya boa no ho na wo ko na wako sina gedemu na otwemienu na wasan aba na ni nyina eche no onim se ema bi nso so e wo honom fi se papa no em se na wogina yie kakra na da ko okopia abrewa bi so yi abrewa na ya okopia so no wo na so ya abrewa so bia na honom so na kasa na papa no so na ni je ho enti no je se wo mu nyina trance na so mama I was say employ training training awade akura no ya na sabi enkwanhia ewo mu enti no say wo ye panimu kakra every 50 years ekuro no say wonya ekuna say wo trance na wo dwi wani na wo pekuru na wanhwe yie na wo nenam na wo kɔ na wo ba no a so maame ene ma ne meme ne nyina no wo ntrafa akon se kakra ya obi benyanti ena sabi nko se ebu obi bi so ebu oba bi nti no omo ntantra faako to anwe ye no kofa yade bia ya wo so a enso nanka ebi na abayi o se yade we say wo de e ka wo bo nyina kwa na nche wo pe 2000 o se e ka wo bo 200 million ne prepare de wo pe na prepare de wo pe 2000 na 2000 so no sebi o se bia wo mkoye no vagina steam yo se die na wo mkoye no o obi entumi hu enti ne sava jana steam no kwa babo kakra chensa ebe sambo enti mi tu empanimfofo amaba se masiriwa ene ye no yesu die nyina ye tufo se yentra faako yentra se na kreyinke so mama e fa hwe ama won ade ye boye nimu ehye tokuromu eye boni aye woni ukrokura da wie no be do 5 minutes na atenka ne nyana aye eko enije ne nyana you just na wura fi so intimacy se wonware ye na wonni kru edia dwi wani na trase na hwe entakremu yepa ansa na obeto na ma wetu oba ope meme be ma ya ope ma no e ba ne sana so ma me moa enti nana no ne ye ka tene se bi o ya kakra ese ne wudia ba afidie so ye ba ni den ma mi na edi aba se ne so ma me kan ne yenyi ntum se ye no kre ye fro so awo mfa ne mom no twi mutane betere ye pa ne me kan se bi o wanya akwakote enti ne ho kan so de wo benya afa anya sa ma me se ne nani esi abira na sebi wo yo hina ye ote konwa so enti me menyi ni se wo ye kan se wo be twini tan ama ma mi se ne wo sitia no sebe onya santini so wakatwi ti asantini wisi ndo no gira the way odanda nani danda na no ya wo ya de no eden temesre fa phone wo fa so a chire no eni mpanimfo enkasa na ma me yenka be nche na ma na koma ento ne yam ye sure say ka na wo ka no e be ko from kakra me da so of man wa me da se na anti awe ne dia asem me ba fia o efitin ra anti awe na trend wo wiase ama yenim se ya wie ya keka nsem nyina ma na twa na wie die be biom efri 1990 anti awe ne koshi abema ene bema kwa wu mienu ye nane mampo etimi anyina ba kumfie kura 30 years nyina ye twam 30 years still na anti awe ne asa etimi akohia ohene a na se wonni ne ho agro wo hwa anti awe na atimi so onim awade onim dodi se maame abasiri wa koyi 90 na ne epio toyi na se wodada ne ho ne ade na so still 90 bi na ya grace dia to so yi wuti hu se na anti awe na ehia kwanhia akohia ne kura nyina ekowie akire na anti awe ni akopra na pra na we pra na mpesa anti awe ni hu se sabi enya na wo na tikoma ni praye enti asem wo ba wonya abotre ene boa kese ya wo bobo no na sa wokokonya infection no ohene ya we se wono na de sa ya de edi ama wo
ni nyina yense na hwan kanana etimi nya abotre fa phone ni edi nkomo a enke betimi aboa ma nkomo no nso so etimi aye kama na anti aweni me eno a metena afia aka kira anti aweni say wontu ne manefo me say anti aweni nan no eno na wonhwe ho asem na wonka ewo mu sa asem abade na nso so anti aweni ni awafa mu nyina no mesre me masam ni ade no te say wani afi na de ye sre so obefa no aba behwewo na me masam na anti aweni mesrewo twitwa so ye sre de ne nso asem no enya nika pi my lady me dase pi nyame enhyira biem my lady he yedika kan se enye nipa ese yenti na afidie wo papa yi efiti nura na nan asem na mekan efiti nura mami ba ya wode ne number ma ye nye nura no start ba yo asen dansa me ya fre papa ya fre na fre no omfa edi abone no waya do de ohun course ana enye number ba ko so ne edi afre no se na dwen se ko bia no no number bi omfa etinye se bia na na ye fre no ne ye kana se ana fe ya sa de ana asem a ye kan so se de male didi kakan no ye nkan se de mami kan ye no kre na nantie na omu enkan kire ne sa edu ba bia de okoka kire no okoka ne ba sa no se ya de ko ti ko penim no de ko gi asase ne ade no se nipa no so abebo ndu akun eti na wada roma mami se de wo si kan nse malady ense mi ba disqualify na wona konya no ho twemanzo no disqualify cheze mami so amfa ne na ati wa ni nto machia no fa hia me kofu so wa kan umfi ana na de good dem ana mami abet nana asema mami ke wonu wakan fie telephone so antentam etina duru ha o wazu afro no sinana ekoya wodi mi afa so na ni ayenyan ene me na ti me like nana me srew eju egu mi no anu oden me ko ensema dokota eka no ma boka anti mesrew se nana mesrew bua me na me hwem wo yade ofre wo a wo de satrasa ofre wo de satrasa na se nana eya nitie ana wo de ti asin dansa wan dansa me ho nana ye besrew nana fum baby a wo bia no momo nana amane ma ye wo se 19 ne ntoma ene ka wo bo 200 million ankanisi ka nana bra betua ya yewi bra na betua se sie no mami tuo no ai se pampers yo se padio ana bono maladi mika no kra na che mami se juogu ni nya sa na tie eti e bono nana bra no wanyi mfiri ho bra no wanyi mfiri ho sie bodi no anu oden betre wuzemu na fe nana yenwu no se ensema mami kanya no kra na yensa wuti na de waka no se no kra dia nana woni mami ani ni yie woni na ani ni yie ye kimpranya de na maladi mami ni trinye wonte ka mu kra no so ne niema bagi kesie de antise atso na wuti ti petro akum na ese eyesuku ti na nyame boa ni tire si won fa sua de papa nso edi na maladi no suduru ba bia sa kire we kire maye sa ho na wo duru ba bi wo mo se masuku hunya no mo se masuku hunya mami hwe na no wisi jai uso yakana wa no twabe no ukwa asidance ame oni obi nyeni ho ye kansem na ye to na nankra wuti akire tutuba park so bonu ye yiwa firim uso se metu se mebobi nana mesrew asem no mani ya bre mesre nana mami se ekwan ni se na adna faso na maladi hwe die du ba bi enipa bi akamfo bi madika akase sisie ye nipa bi de mami di menke boto na dan ko no de aba banchi boto na dan ko no de aba na odi body no de ba kontomire meko ni nyina na mami de ba na wi awasa na nu nua mamu guso ana team na mudi maladi he tie de na na ye no what sa what sand bi ti se ai chese na nanya ho sande o boy kenu body ni bi tete so na yiri de aduane aba egutrogu no dia begu oze dese na night je jiri yoyoyo e wa se da bi nana mesrew bra na be yi mami kan free ho 200 million na na sa su twa mienu a wo be te kan se si yi be tua free ho na mami nya na som wie
etimi ko ba se papa o ti akonya so ah nana ukodi akonya wozo akati o se jai wo si medi ampa ukodi se me ko twe ho manso we mami na ka o ye ni ho wo twe ho manso ze manso nti wudimi mama mi sika o yale eda dem ma osun nana mesro mo adisia mu ti artin dansame mo nana manie baby owo bia mo frɛ no mo je Sompa for ya frɛ na on fa call no ya frɛ na no afa nana ye be srɛ bre na fe be hwe maame no 200 million de enya sika kese bia ma wo for me that se so je bre ma ye ko hwe video no e ba ye na nsema ya maame e ka e wa ha se no ohene no wanya de ye fa asemu entu ye hofo emema no ye srɛ mo se woni obate na ukọ anase oni obi fufo ekohie mu aya na mo protect mo kakra esan se because of aninti na ohene no ede yawe ede abaye maame asisi an ye maame eko ho a still na ne ho ento no aninti ne ye behwe na ohene no ehwemu ahwe no na yawe na ewo no so no etimi akọ esan se yawe we die enya de papa se oba nsi obegu na sebi nsuo no pampan ewo ene de enye ina bewa no so de onimdodi o asemo yenkwa yesisu kwa yemni ododi ti se de wi amame no edido enti mesre yemfa asemo entu ye ho fopa se ye obi anase ye hu obi fofo na ene ne edimpemu agwa we should always protect ourselves. Ena medemu ebesi na meka osa egusa emergency Ghana TV subscribe na like na fa comment so eba comment section as edi ameji so an catch mami esi anything. Yebesa so edi nshemu ewa. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time, or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.